Kakam kabedai baka jingle ya yatra. Jungki beri kebetulan kanyam Hindu. Syakakram mau jumbun kebetulan hapok Mausenram. Mentah kalapoi hakamat kaying besar jongka High Court of Meghalaya. Apa mentah kasngi kini kaying besar jongka Jalan Meghalaya kerashim besar. Halo kajung ujor. Jungki tu ki bertu ban le ya yatra syakati kakram kebetulan hapok Mausenram. Kaying besar ni ka bench jong u Justice HS Thankiu. Kerashim besar ba sngap yaki alang mamla hakabedai. Bat kani kajung ujor ba kim shimla yo isatia ya ka NOC lani ka no adabjang certificate na ka dorbas nang Mausenram. Nakalagi ng ujor kaya thu akhmat king besar lembagi nang sa ang jongki ba nadu kasam ajar khatway hadu kasam arajar arpulai kaya jiyo ya ka ajing bet lembaga district administration hadin ba kila yo ya ka no objection certificate na ka dorbas nang ba menta kasnamru kila pan ya ka no objection certificate na ka dorbas nang hande kim shimla yo jiktib ay lakan ay na kam ay panman kili iya kila pathai khobor man nakalang ka dorbas nang Mausenram kanam ay setia yani kam shimla yo setia ya ka jing apply lani ka application na kamta ka no objection certificate susu kinong say ay na kabanta kinong ujor kili yathu bagan ni ka jing le ya yatra kam thumu setia man tei kanu ka jakaman ne blai ha ka tei ka krem na ka shulong tama sanrai na de machule iki katu ka ni ka jing le puja ha ka tei ka krem but malaka poru na kasnam ajar khatwe hadu ajar fulai kila buranti ya ka jing tha Yang bosang buat komjur ki buat punya jongka East Castle District akaba ketika kerem kadon. Nak yang kena sai anyo ke sarkar ke lapan por nak yang besar mana yang besar kalau ai por hadu la sai kasni ke por arbedi kata ka Frederick jong nailar arajar arfusau balab tharu bau DC jong East Castle District anpa yaki officer ki babiang buat komjuru Superintendent of Police jong East Castle District kenon mi akhmat jong yang besar benda batai pensai haka bedai bat kani kakam. Laban kedua hang ni bana kalian kedor bas nong Mausenram kedor bar ke belong hari ke sing peladap kelarai manum sya ya ke jingli ya yatra ni ke jingli lian yam hakati ke krem namar ka kata ya ka tourism jo ke snong ke beton hakati ke krem kini kara jong kedor bas nong Mausenram kala yo ru ya ke jing kershan ke bonteli ke sang balang hakat jela hakka bakla kershan ya kedor bas nong amdi bacha setia ban pelong ya ke jakam ni play hakani ke krem ke belong ke krem ke bedon nam na kamta kinong sangkai partai lani kata ke tourist spot Hanya kerja kapor pat nak kenhun, nak seng Hindu kebetulan apa kau hati. Kila raben pelong dekat road blockade Jalan Meghalaya nak daw, bagan dekat jingli ya yatra ni dekat pribadi cungki. Kami setia ya ke jingbet nak liang jong kedor barsnong.